Amandman broj 39 Kluba zastupnika HRID i nezavisnog zastupnika Šandora Juhasa. Izvolite gospodine ministre. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća iz razloga što bi predložena izmjena dovela do nemogućnosti realizacije aktivnosti s kojih se predlaže povećanje sredstava, a predložena sredstva su dostatna za realizaciju planiranih aktivnosti. Hvala lijepo. U ime predlagača uvažena zastupnica Irena Vuksanović-Petrijevčanin. Nismo zadovoljni ovim obrazloženjem zato što to zapravo i nije obrazloženje, ali naravno da ćemo tražiti glasovanje iako opet neće biti svrsishodno. Ono što je veći problem od tog što vi ne prihvaćate amandman je to što uopće Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema nikakav održiv model kad su u pitanju udžbenici za osnovno i srednje obrazovanje, a znamo da je stavka udžbenika jedna od gorih, odnosno većih stavki u budžetu svakog kućanstva. Pa imate situaciju da vam grad Zagreb i pojedini bogatiji gradovi naravno financiraju udžbenike svima, i kojima trebaju i kojima ne trebaju, ne vodeći računa o imovinskom cenzusu i o socijalnim kategorijama. Dakle, udžbenici kao takvi bi trebali biti isto vezani uz imovinski cenzus, trebalo bi ih raspoređivati po održivom modelu i to bi zapravo trebala biti jedna od mjera obiteljske i pronatalitetne politike. Situacija je takva da za socijalne kategorije u siromašnim gradovima vi nemate za udžbenike, a rekla sam u bogatijim gradovima dobivaju i oni koji ne trebaju. Pa zašto uopće nema nikakvog sistematičnog pristupa tome, a ovdje se radi isključivo o toj kategoriji, dakle i samo o 4 milijuna kuna. Prema tome treba dugoročno razmisliti o tom smislu. Vi sad ovo možete smatrati patetikom, ali zapravo su ovo činjenice. Dakle, sad mi možemo doći doma svojoj djeci, doći kućama i reći glasovali smo protiv vaše bolje budućnosti i vašeg obrazovanja. A ono što je isto činjenica da se svake 4 godine mijenjaju novi udžbenici, tiskaju se na finijem papiru i neznatne kozmetičke promjene su. Pa vas sad ja pitam kome to ide na ruku? Samo izdavačima. Tražimo glasovanje. Hvala lijepo. Molim vas pristupimo glasovanju o amandmanu broj 39 koji Vlada ne prihvaća. Tko je za taj amandman? Konstatiram da amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Sljedeći amandman broj 40